Tunggu apa lagi, Cuk Bang? Kelampisangku tidak mungkin kembali. Kita harus bergerak sebelum terlambat. Aku dengar setelah Vetter Van Heet akan segera datang membawa ribuan pasukan KP. Aku tidak pernah takut mendengar semua itu. Yang aku pikirkan sekarang, Pocut, justru dalam menghadapi musuh, kita dalam perpecahan. Barisan Muslimin insya Allah akan bergabung dengan kita. Mereka memerlukan panglima perang. Dan Cuk Bang lah orangnya. Tidak semudah itu mereka bisa menerima aku kembali. Akan lain halnya bila saat ini Cuk Bang mengangkat senjata melawan KP itu. Kalau Cuk Bang ingin tahu bagaimana perasaanku, sudah lama aku menantikan terjadinya ini. Kita seharusnya bersyukur. Dan aku minta, jangan bawa aku lagi hidup bersama KP itu. Apapun alasannya. Cuk Bang, 3 tahun sudah cukup. Pocut masih tidak percaya. Semua itu cuma siasat. Kalau tidak, dari mana kita dapat perlengkapan perang? Sejak saat itu aku mengikuti dan mempelajari seluruh siasat perang Belanda. Kalau Pocut masih menyaksikan itu, biar sejarah yang akan membuktikan. Aku Teguh Mahaputra Mulabo, pantang bagiku takluk pada KP. Pocut, sebaiknya kau bantu aku. Beritakan ke seluruh pelosok kampung. Besok pagi-pagi benar sebelum sembahyang subuh, aku akan berada di kaki bukit. Siapapun dari mereka yang ingin syahid bersamaku, aku tunggu di sana. Baik, daar die vent moet ik hebben. Cepat. Malam ini kalian telah datang kemari untuk syahid bersamaku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. gaande is, gaat alle perken te buiten. Het is onvoorstelbaar. Beseft u allen dan nog steeds niet wat er eigenlijk van u verwacht wordt? Mijne heren officieren, van u af aan wordt er afstand gedaan van de geconcentreerde liniestrategie. We gaan het nu anders aanpakken. Keer elk dorp binnenste buiten
en arresteer zonder meer elk verdacht sujet. En dan nog iets. Er lopen geen avondexpedities meer. Heren, die Umar en zijn vrouw Dien en zijn rebellen, die worden nu alleen nog maar overdag aangevallen. Naderhand, als Van Heuts reeds is gearriveerd met zijn doorgewinterde marechaussees, dan pas beginnen we weer met onze avondexpedities. In de hoop dat het dan wel resultaat zal hebben. Zijn er nog vragen? Jawel, generaal. Beste heer officieren. Als elke man of elke kampong weerstand biedt, kunnen wij dan de tactiek van de geschuurde aarde toepassen. Heren, ik geef u alle carte blanche. Waar het mij om gaat is Umar en Dien, levend of dood. Maak ik mij voldoende duidelijk? Ja. Ja, goed zo verder. Uw post. Denk eraan voor de man. Wie niet horen wil, die moet maar voelen. Uitbranden die kampong. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والتواصوا بالحق والتواصوا بالصبر. Lun maklum, perasaan ronyo. Nunya uranyo. Kamu kahak mepisah dengan orang-orang yang getanyo kasih. Punca buatnya karena na KP-KP penjajah yang kaji repah kemerdekaan tanyo. Hak milik tanyo, tanah belang tanyo. Mungkin sama nyawang tanyo mandung. Kepada saudara-saudara Lun yang hijrah ugle, nasabah buat yang mulia, Lun bertanggung jawab. Yang mulai draw-drawnanya wajib nak kerja. Didi, ngan peraya anak-anak ketanya. Nebacai kaya perang sabi lam udip awaknya. Pejet ke anak-anak dengan bah. Pejet ke anak-anak dengan selawat. Anak-anak dengan tut. Lagi anak-anak mah. Mudah-mudahan Nyo kamu Sahid, awaknya bangkit, disambung perjuangannya di jalan Allah. Yang berlena ingat, udah tare, mati Sahid. Nou geef ik je nog één laatste kans, jongen. Waar is Umar? Hey, waar is Umar? Kom maar, hè? Waar is Umar? Godverdomme, zijn de Stijnse eigenwijze kokerschoppen. Los! Zelf maak hem vakant. Pardon. Pardon, aanrijden. Pardon, daar gaan we. Proost op onze goede samenwerking. Op uw succes, Lieutenant-Kolonel Van Hees. Meneer Lebé, Terima kasih, sudah cukup. Betul-betul luar biasa. gaat u alsjeblieft zitten. Belum pernah saya minum anggur yang sehebat ini. Lekker. Meneer Van Hees, deze wijn van Frankrijk? Nee, Italië. nee. Russia. Nee, meneer Lebé.
In Rusland drinkt men alleen maar vodka. Deze uitstekende wijn komt uit Nederland. Maar Nederland bekend voor de zinkaas. Ja? En waar is Atje dan wel zo bekend om? Kopinya, tuan. Keledatan kopinya. Nee, meneer Lebé. Om zijn onbetrouwbaarheid. Meneer Lebé? Zo, en nu even terug naar de realiteit. Wat heeft u mij vanavond al zo te melden? Ik weet bijna zeker dat u nieuws voor mij heeft. Voor tuan, ik heb altijd de beste informatie. En deze keer echt maal. Betul-betul luar biasa, tuan. Ik weet kebetulan tuan lagi cari een meneer Tukunya makam. Ja, van Kolonel Stamford Wildatso. Ya kan? Nah, saya tahu di mana Tukunya makam berada, tuan. Dan saya tidak pernah meleset, kan, tuan? Maar de condities blijven natuurlijk wel hetzelfde. Tapi yang satu kali ini lain, tuan. Meneer Lebé, mag ik u op attent maken dat ik mij door niemand onder druk laat zetten? Meneer Van Hees, jangan salah paham. Ik kom niet voor de geld. Saya cuma mau van dienst voor Holland. Ah, zo ken ik u weer. Net als vroeger. Een echte heer. Altijd bereid om iets voor ons te doen. Het lijkt mij zo dat u ons vanavond nog wel een dienst zult kunnen bewijzen. Goed, meneer Lebé. Bedankt voor uw komst en denk erom, kolonel Steinfort wil alleen zijn hoofd. Meneer Van Hees, tadi waarom zo even marah? Ik wil alleen maar tambahan een beetje golden. U blijft toch ook een echte atjeer, maar dat doet er niet toe. Het belangrijkste is wat er vanavond gaat gebeuren. Loes. Dat huis daar wel aan. 2 over links, 2 over rechts en 3 over midden. En wacht, ik een bevel geven. Vooruit. Kom. Selanjutnya adalah urusan aku. Biar pergi dari sini. Leg hem daar, meneer. En jij voorloos, kom op naar boven en kam de hele boel uit. Hé, Teukel je makam, hè? Ik ken jou wel. Jij was vroeger opperbevelhebber in Oost-Zee. Dus jij weet verdomd goed waar die Teukel Omar zich bevindt. Spreek op, kerel! Gadverdamme vuile hond dat je er bent! Dat gaat je kop kosten! Fadil, Pak Lonjunya. kita jam Bacus. Sampaikan ini pada Teguh. Katakan pada orang kita yang ada di kilometer 5 untuk menyampaikan surat ini pada Teguh Muhammad yang berjaga di kilometer 9. Dia tahu di mana Teguh berada. Wel, meneer Lebé, bedankt voor alles. En met generaal Van Heus zal ik ook contact opnemen. En u zorgt wel voor uw mensen hier. Goed? Bedankt. Baik, ini soal biasa. Din.
Ya, Tuku. Cepat sana kau Ado. Baik, Tuku. Keparat itu mencoba jadi pahlawan besar di mata Ratu Belanda. Dia telah berhasil membunuh prajurit pilihanku. Biar saja dia terus membunuh dan membunuh lagi. Apa dia kira dengan begitu dia akan mampu mengalahkan kita? KP-KP itu terlalu bermimpi. Dikiranya dengan membunuh kita semua bangsa saja dapat dimusnahkan begitu saja. Dulu aku berpikir begitu. Tapi rupanya jenderal itu terlalu licik. Apalagi lebih membantunya. Buat apa membenci orang seperti itu, Jubang? Aku malah kasihan melihat Jenderal KP itu. Jubang, saboh le saboh siwa. Kunci keperak, utuh daloa. Nasi dro hamba Allah. Ija bekah, hante kedro. Tapi aku telah memerintahkan seluruh pasukanku berkumpul di Lobubon, menyusuri pantai menuju Jungkala dan menyerang benteng Melaboh di malam hari. Ada berita Marsus itu akan meninggalkan benteng menuju Gempa. Jubang percaya. Ada apa lagi, Pocut? Kambang bawa ini. Kambang? Dok, kena. Ada apa ya? Berapa umurmu sekarang? Aku belum mau menikah. Siapa yang menyuruh kau menikah? Ayah hanya ingin tahu perasaanmu. Rasanya ayah hanya ingin bicara hal-hal yang penting. Pertama, aku ingin kau menjadi anak yang saleh. Karena hanya anak yang saleh yang akan melicinkan jalan orang tuanya di akhirat kelak. Yang kedua, aku ingin kau jadi wanita seperti ibumu. Dan yang terakhir, aku suka pada pemuda itu. Siapa namanya? Hah? Teguh Mait, pemuda Tiro itu. Sudah, lebih baik kalian semua istirahat. Besok pagi-pagi benar, ayah akan berangkat. Kalian siap-siap berangkat besok. Hei, oh. Hanya ada satu pilihan. Jenderal Kaptenyan atau lo yang berkubur di tanahnya. Melaboh harus kita rebut kembali. Heren, de informatie van Lebé blijkt dus juist te zijn. Jij rukt vanavond uit met 12 van je beste sluipschutters. Je weet wat er van je verwacht wordt. Hoofddoel is Toko Omar. En de rest is allemaal bijzaak. Generaal, die gouden kogel die was erg belangrijk volgens Lebé. Oh ja, die gouden kogel. Vraag me nou niet waarom, Verburg, maar zorg dat je hem hebt vanavond. Maar waar halen we zo'n kogel dan vandaan? Dat laat ik nou eens helemaal aan jou over, luitenant Verburg. Maakt me niet uit hoe, als je maar zorgt dat alles vanavond klaar staat. Begrepen? Mannen, benen, hou je gewichten. Niet, ons doel is alleen Tuiken Oema. Neem je positie in. En jij daarachterop.
Gambang, sebagai perempuan Aceh, pantang meneteskan air mata untuk orang yang telah syahid di medan perang. Bangkitlah, agar arwah ayahmu tenang. Perjuangan kita masih panjang, Gambang. Wajib bagi kita meneruskan semua ini. Ano bukain lo? Kaya maju. Kaku dalam dong. Ya bukain lo. Cunya. Dia kaki tangan tengku lebih. Cunya. Ayo lo buka, lo cunya. Memalukan. Kalau yang buka. Apa kalian nak lihat tangannya terikat? Lepaskan. Ampun cunya. Bang Laut, selesaikan. Terserah kalian mau apakan. Ya bantu, bersiap-siap. Lepas subuh kita berangkat. Ah!